Hadin ka Jingjob Don Buram ka bagi pajba jong Jirang constituency kila Punjab yoba sostana sotun kumunong mikmat pajba saying dorbar thawan ga jilla nagati ka constituency ubalalong tengru kumu emale hakine kisan sdam kibladam uba sostana sotun ulapan pau ya jingkublai syabaro kino kersan jong o kumjuru ya kino yalam jong isnat trikam baper jong seng NPP naduga kenhun kisamla ka kenhun kirangba bat ka kenhun jong kilong kemi ke parti NPP bagilai trisitom na kebentaban kersian yau bat ban penjob yau hakine kesin kabar ban long kum UMLA jong Jirang constituency haba pai pat kendiat halor ki kampen roy ki bau ni unong mikmat pajba na Jirang constituency namar ka jingyo jong u ya ka jingyo jong menteri rangba ka sarkar jela ulawan rak sibun ba ki kampen roy kamtam hathany west dan riboy Henry kat kum gijing ajing kersan kalong kebeduna bahan na ketika tany haka bau ba sos tena sodun ulatam tang syajar nerus pa arpulai vote yau kertong jong sen kongres ubawan baar uba Adrian Lambat melim wala kataru habai kublai sigi pajba ke constituency ulong beku munong mikmat pajba ke constituency un pej lang kumju ya gitu gibom kersan ya uru hari report sesi 4 hadin ba wilayah ya ke Jingjob akan election ga ban sedap tengah tempau ya ka isong yo blay nunggu nang tau balai ngi kini kana sesi 4 leba ke jingkersan ke jing pajba ki be jongan akan ke konsensi ke jongi aga sesi 4 kilabu ya ke jingsane anga ban yo ban mikmat biang na ka ten Jirang konsensi mana pau ya ke jing blay iparo ki balai tristam nadu kinong ilam kinong kersan jangka National People's Party kinong ilam ki bakmat na keleng ki parent body ki senglong kami jangka National People's Party nangta ki seng samla ka NPYF jang kepada ki youth wing balai tristam nak banta hagini election ke benar sudah pan penyo yo so jadi Jingjob hagini kenti ke banta pau ke play bar kilo kersan jangka parti ke jungi juga NPP berkumjuru pan pau ke play bar ki padba juga konsensi balai kita baklan kersan ro pan pau ke play kilang baro WPW agaba hagini ke election ke banta dia padba kilai yang dijingsen ya enga panyo ben syakri nak banta ke konsensi tenak leng cuma yang persangkat malah kumbangi lale hakipot bulat bagi sansnam muslim aja khatpra muslim aja apuan syai collection aja apulai bat mentaru nang nesmat aja apulai do aja opra ingin persang berbudin ki kam bangin persangkat malah ban tani ki kampung roy ki beper nak mentaban kecil ya ka konsensi ke jungi dia kunjuru kumu nong mikmat ubah hakisin ke ba dengan bang layak ban mikmat dengan scam ba kalat kelenti ke ba mengi ngikermen ha ke ba ngila ban teng yaki kam kejam kejungi ling ba kecing arab lang nak ling kesokar ling ba kecing trelang bagi snong ki thau ling ba kecing trelang bagi pat ba juga konsensi para kuai desa sisen ke ba kerwiang ki pat ba juga konsensi kejungi berkam tam itu balai kecing sedia enga kumu nong mikmat banyak mikmat yang saya sisen nak benta kini ke konsensi kejungi banyak ban tengi ki kam kejungi hakini kesan senang ke bantuan aja apply do aja bukra banyak kemen scam baling ba kecing rap kejungki limba kecing kesan itu ti ba ginang la susu bangin sando di ke konsensi kejungi hak bangin la ban trai kamha susu bani ki pot ke bangsa kenapa ke konsensi kejungi itu ke konsensi ke bagi state baru ki benta bless you